Kakav sam baksus, da se razvedem, meni bi pripala sve krva. Zamisli, Fato, već 6 dana ležim u štali kraj krave očekujući da se oteli i ništa. Kada te vidi pored sebe, sigurno misli da se već otelila. Medicinski fenomen. Pacijent koji ne zna da treba da ponese poklon doktoru. U čemu je razlika između političara i pogrebnika? Pogrebnici pokopavaju mrtve, a političari žive ljude. Da se dve srodne duše sretnu, potrebna je sreća. Da ostanu zajedno, potrebna je ljubav. Da im se srca zavole, potrebna je želja. Da sva iskušenja izdrže, potrebna je snaga. Nije greh u tome, ako žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž. Haso, danas sam ti spasio ženu od silovanja. Hvala ti puno, a kako se to desilo? Uspeo sam da je nagovorim. Učiteljica upozorava đake da će sutra biti pismeni zadatak iz matematike i da nitko ne smije izostati i da nikakva liječnička i druga opravdanja neće pomoći. Perica pažljivo sasluša i pita. A što ako budem iscrpljen od seksa? Ništa, Perice, pisat ćeš drugom rukom, odgovori učiteljica. Razgovaraju zaručnica, ljubavnica i domaćica o seksu, pa se dogovore da obuku crnu kožnu seksi odjeću te tako iznenade svaka svog partnera, a kada se sastanu ponovo reći će kako je bilo. Nakon nekoliko dana sastanu se ponovo. Zaručnica. Joj, kad me je vidio, rekao je ženim te odmah i navalio. Ljubavnica. Otišla sam u kancelariju, razgrnula mantil i kad me je vidio, prestao je raditi i navalio. Domaćica. Ja obukla sve crno seksi, stojim kraj vrata, a muž otvori vrata, gleda i reče. Betmene, šta je za večeru? Što rade dva pedera zajedno? Vode ljubav. Što rade dvije lezbijke zajedno? Vode ljubav. Što rade pedri i lezbijka zajedno? Vode Srbiju.